Hallelujah. Kubaleme leze baruti ka sefela seo. Ale potsa se poya Hallelujah. Greetings in the name of Jesus. Ke a le misa le mata la Kgosi Jesu. It is very important Go botlhokwa to acknowledge the presence of God. gore jaanong re lemoge mo leng teng ja Modimo. Greetings in the name of Jesus. Dumelang ba ka o lengwe. Let me greet my elders, Mme ke le dumedise bagolo, every pastor, baruti botlhe, honorable members, rona batotegi, and Bangamuru Hatileng in the name of Jesus. I'm going to read only one verse. ke a gola temana e le nngwe. It is a common scripture in the book of Genesis, chapter number 1, Ke temana e tlwaelesegileng e le mo Geneso. verse number 3. Temana e le yone ya boraro. And God said, let there be light, and there was light. Modimo a re a go nne lesedi mme lesedi la bonagala. As we are living to the Moshara, Jaaka re tswa re a go setidigatsing, it is very important to ask the light of God to lead us. go botlhokwa gore jaanong re etelelwe pele ke lesedi. Because we understand that the Bible says Ka gore Bibelone ya re the steps of a righteous man mme dikgato tsa mosiame are ordained by God Himself. jaanong ke tsone tse di ordinwe ke Modimo. Even in the time of Moses, Mme le ka nako ya ga Moshe, the Bible says Bibele ya re before he could go and lead the children of pele Israel, ga etelela bana ba Israele he pele, said, God, if your glory doesn't go with me, I'm not going mme anywhere. Modimo ga kgalelo ya gago se tsamaye le nna ga ke I want ope. us to go there in the same with the same idea, Ke batla re tsamaye re sepelega mmogo ka believing that we are going with the light of mme God. re dumela jalo gore re tsamaya ka lesedi la Modimo. Let's be prepared. A re ipaakanyeng. Let's believe that the light of God will go with A re us. dumeleng gore lesedi la Modimo le tla tsamaya le In the rona. name of Ka Jesus. le lebaka la Kgosi. Like I said, I'll be that brief.
and I'll be leading the prayer. Then Then hand over to the elders so that they can guide us on how to go. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Thank you, Holy Spirit. mighty God, we pray, let there be light. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus, mighty God, we seek the protection as we go out. We cancel every spirit of accident in the name of Jesus. Mighty God, as we go, Jehovah, may you pave our way with your angels. In the name of Jesus, Father, we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. MC? Samaya ka tsile re tshware tlamela pelong ko ona ra go ela di main road e be re tsela ko ra motho ba le mo ntlong go na le go itse eme ka tsone le lona morafe le ka re thusa ka maoto a kalo Amen. Musharaki Prestige next to Chopise Encha Revisa Chopise to Namotoleche and Nele Musharaka Christine. Amen. Amen. Re ka dira jana ba re tsamayang gongwe re na le maotwana a re supeng ka matsogo gore re hane mosepeng. Hallelujah. Tsa ke rona re dumela gore ya ka re le barutiana re tatsana mo koloi le mo go na le moruti mongwe ga ke itse gore o ga kae ke batla moruta le mongwe wa stilos o nne so wa ndoja ke go batla a mpona a re seremelela a tsene mo go rona go na le moruti o ndojang go rona. Amen. Ba le gore la driver mme la tsamaya le ka supela ka matsogo ra ha moradi wa rona mosepeng. Letsogo kilele. Okay. Re ka ntsha pina ya ka tebe re tswa ka o leng.